Lwashunqa ugodo zitetele eBenton awubheke njengomhla ka2 January 2024 isikhathi kube kungu9 ekseni until late indawo sisenquthu awuswane madoda esontweni kwaQwabi iline up yethu imi kanje ishandele dixa lizobe likhona K20 beats uzobe khona Spillion uzobe khona imbongi yakodunga izobe khona uSpomadele uzobe khona Mehlokazi uzobe khona Mr Masolution Mpama kaGesi noShane uzobe khona nabanye abaningi bazobe khona bathi njeke hip hop umaskandi gospel igqom amapiano poetry kuzobe kubondwe kwayekwa EP project kaSthandwa the poetry uzobe launcha ngomhla ka2 January 2024 kanti ungabathinta lapha ku066 402 882 066 402 882 uzungaphuthelwa siyequthu la siyakhona ifale mfana Imfihlo zami ejulile bengizitshela wena izindaba zami enzima bengizixoxa nawe ungicamelisa esifweni ungilalisa emabeleni kanti wena uthi layila Imfihlo zami ejulile bengizitshela wena izindaba zami enzima bengizixoxa nawe ungilalisa esifubeni ungicamelisa emabeleni kanti wena uthi layila Tilaila we tilaila Nizokutshela amandlami asezimeleni Tilaila we tilaila makotiwa Nizokutshela amandlami asezimeleni Tilaila we tilaila Nizokutshela amandlami asezimeleni Mntana muntu ayilo angenzeni yante usengame bantwini wangitayisa wangitshengisa wakhulekele indoda uthandana nami kulokhu-ke sithandwa sami uhlulekile bengikwethembile kodwa cha uhlulekile ungiphoxile wanikela ngakho konke obokuyigugu ngathi ubuhlungu engibuzwayo busika ngaphakathi ngathi kunembese egwazayo kujuleni kwenhliziyo yami engiyaziyo ukuthi inothando inhliziyo yami ikhathele ubuhlungu ngifisa nokuphuma ngomlomo nginembuzo eminingi edinga izimpendulo ngesinqumo sakho ngiyazibuza ngempela bese kwenze njani kumanje ngisezinhlungwini nokufa ngaqoma inqobo nje uma ngizokhohlwa ngidinga ukuphumula kulobuhlungu kulokhu-ke manzi yami uhlulekile namanje ngisasho bengingamele uvumele indoda ikubona ungaqokile unqunu ngikhona bengikuthanda ngikwethemba namanje ngisakuthanda futhi ngiyakwethemba ngifuna ukukholwa ukuthi ulingekile ngicela ukuzwa uxolise uzisola uchaze ukuthi kungani ubukise ngami nasebusuku ngilela ngaze ngakuphupha ukuthi wena impela ungavumela indoda ilale esifubeni sakho lesi esiqamela mina angakaze nangamehlo engqondo ngakuphupha uganga unikela ngalokho okuyigugu ngathi emehlweni nami ubuyingilosi namanje useyingilosi kimi ngilozi yami phezulu kwezinto zonke obungazenza kungani ukhetha ubufebe ngitshele ubumtshela lokho obungitshela khona mina nawe masenzo lwethu uthando ubuthini kuye ubumtshela ukuthi nawe uyamthanda ngalomlomo ubungiqabula ngawo naye ubumqabula ngawo ubungikhohlisa ukuthi wena uhlukile kanti ulala silazi bona labangani bakho bebazi ngiqale nini benenzani nenzela kuphi nini nenza kanjani ngasiphi isikhathi mina bengisuke ngikuphi ngitshele nobengcono ukunami bekwenelisa wena ubuthokoza mawunaye nake nalala embhedweni wethu bengiqale niqabulane ngibeke isithombeni ngidwebela isithombo bekwenzeka ngamagama mhlambe ngizomukela kawuchaze wamqabula ngaphambili ubudoda bakhe
naqale naze naqede ngaphakathi kuwe isidoda sakhe sona saphelelaphi ungangitshela ukuthi wavuma sithandwa sami konke kwagcina kuwe ngaphakathi yini mina bengingakwenelisi ube ngihlula yini mina ubefudumele kunami noma benza kangcono kunami naye ukumncoma nje obuwenza kumina ubuzivikela kodwa mama wezingane zami zona lezi ngane kodwa ezami umuntu wami uhlulekile bekungamele uvume sithandwa sami ungilimazile inhliziyo yami ikufisela konke kubo ongakwehlela phezulu kwempilo yakho ukuba nginamandla bengizokubamba ngezami izandla ngincisha umoya ngisole buhlungu ngisebona ungibulele ngiphile izenzo zakhe angizazi ngasifanisa nezani ngoba nenja yenzi njengawe kuyamangaza ukuthi mina bengidinga wena udinga yena bengincamela wena uncamela yena ukwazi inside ekhaya amakhathani yakho yengikhohlwa mina lento yenza kimi ungeze ngakwethemba angeza ngakuthanda wathatha inhliziyo yami wayinyathela ngezinyawo yengikhohlwa mina lento yenza kimi